Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri. Umugabo w'imyaka 48 y'amavuko arakekwaho kwica umubyeyi we umubyara, ubwo ashinza umubyeyi we kuba yaraje akamutukira umugore, ndetse uyu mugore bikamukuriramo kwiyahura. Akaba yariyahuye ku itariki zisaga 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025. Uyu musore akaba yishe nyina ku itariki zisaga 5 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2025. Bivuze yuko uyu musore yafashe icyemezo cyo kwica nyina bitewe nuko yabwiye umukazana we nabi bikarangira yiyahuye. Ese koko uyu musore ibi yarakwiriye kubikora? Yarakwiriye kwica nyina? Bivuze ngo rero nimba ushaka kumenya imva n'imvano y'ino nkuru, icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Je mugiye kubana mwana makuru nitwuninzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina Kidasamura. No kuvuga ngo yakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda uruwa gaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha. Bivuze ngo iyi ni incamake y'amakuru, ngiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Ubwo no kuvuga ngo n'ubundi reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri. Ubwo umusore w'imyaka 40 ashinzwa cyangwa akekwaho kwica nyina umubyara. Ubwo yavuze yuko icyatumye amwica ari uko yakoze amakosa agatuka umukazana we, ndetse akamubwira amagambo atari meza, bikarangira umukazana we yiyahuye agasiga uruhinja rw'umwaka n'igice. Bivuze uko rero kurera uru ruhinja uyu mugabo byaramugoye cyane. Bivuze ngo rero ni inzika yaramaranye igihe kinini cyane. Bivuze ko rero ubugenzacyaha rero bwamutaye muri yombi, ariko bivuze ko iki cyaha yakoze gishobora guhanishwa igihano gishobora gusanga imyaka 30, gishobora kwiyongera kikagera ku myaka 40, kubera ko nta muntu wemewe kwihanira. Bisobanuye yuko rero ibintu ndaza kubibasobanurira neza kugira ngo mubashe kubyumva. Bivuze yuko umusore wo mu karere ka Nyamagabe yishe nyina bitewe nuko mama wiwe yatutse umukazana we ariyahura. Bisobanuye yuko rero ni ibintu n'umusore aramaranye igihe kinini kugira ngo azihorere. Bisobanuye yuko rero uyu musore ikosa yakoze ni rimwe, kwihorera ntago bigishobotse. No kuvuga ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda cyacu tugira society ndetse tugira n'amategeko ahana ku bantu barenze ku mabwiriza. Bisobanuye yuko rero uyu musore dore ubu ngubu agiye kwishyira muri gereza na wa mwana wiwe namureze. Bisobanuye yuko rero agiye kwishyira muri riske za danger nyuma yaho yiciye umubyeyi we umubyara. Reka abantu mugira n'imitima, ugafata umuntu wakonyeje amezi 9 ukafata nyine ukajya kwica nyine umuntu wakonyeje. Ntago ari gusa hano hantu habarimo n'ibisazi n'ibirozi kabisa. Ntago wafata umubyeyi wakonyeje amezi 9 yose ngo ugiye ngo kumwica. Ariko rubanda muri handa kaza mama yake na mama, unapata mubyeyi wako unaenda kumwicha, anaenda muri morgue kabisa. Sasa wanasema mu Kiswahili, unaona bosi wako unaona ndugu mama yako, si ndiyo? Nukuvuga ngo bisobanuye ngo buri umuntu abura se nabura sebuje, cyangwa umuntu abura nyina nabura mabuje. Bisobanuye ko rero umubyeyi ni ikintu cy'agaciro cyane. Undakazwa unaona mwana ume anaenda kupata mpanga, anaenda kuchinja nyina. Mali ni matatizo kabisa. Matatizo zitakwisha lini ndugu yangu? Urabona gufata umuntu wakonyeshe amezi 9 mani ngugiye kumwica. None abantu mwarasaze. Ntago ari gusa pe, umubyeyi wakubyaka kotsa akakurera. Buretse ngiye buriya ino nkuru rero ibimbabaje buriya, ariko buri impamvu mba nakoze iyi nkuru mba ngira ngo ibahereze isomo, hatazagira umuntu ukora ibibazo nk'ibi ngibi, cyangwa hatazagira umuntu utekereza gukora nk'ibi ngibi, bitewe yuko amategeko arahari kugira ngo yaguhane. Bivuze ngo rero hari itegeko kugira ngo umuntu warenze ku mategeko wese ahanwe. Umuvugizi wa RIB Murangire Thierry yavuze yuko umuntu wese uzakora icyaha amategeko arahari kugira ngo amuhane.
bivuze ko rero wowe irinda icyaha n'ibisa nabyo n'ibisa n'ibyaha, sibyo? Rero nk'abanyarwanda burangiye mba mbagira n'inama, buriya nakoze ikiganiro nk'iki ngiki ntago mvuga amakuru gusa, ngaruka nanabagira n'inama. Bivuze ngo rero nimba nkoze amakuru nk'aya ngaya, sibyo, mba ngira ngo mwebwe n'uwatekerezaga no makosa ayareke, kubera yuko ni icyaha gikomeye cyane kandi gihanirwa n'amategeko. Nge mwari muri kumwe, nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Bisobanuye yuko rero nimba ubwo bwa mbere ugize ko no muyoboro Kidasamura TV Rwanda ugomba kuhava ukoze subscribe.